Kaliang persyak Kongres kelarai ban mudusyan da kamukot duma syaka yingka syari Meghalaya High Court bandawa mat kerteng no laingut ki MLA Barim Jongka namar ka jinglet penyaso syaka parti sensyar National People's Party NPP. Kani karai kelawan hadian ba ulampang kaying dorbar tauan u Thomas A. Sangma hak arpenyo trik naiwing ulapan skam bakara jong u halur kajing penyaso jong ki laingut ki MLA ke Kongres syaka NPP kadang ne Henry Lapdang Snobhaya baro ban ujor persya ya kani karai. U Thomas Sangma ulaong ngidon ha kasensyar patba baro kidan ya kahok ban ujor. Ngala aya la kajong kajingmut ngala aya karai bat kani karai kadang yeng Henry Lapdang Snobhaya baro ban ujor halur kani karai. Hoot man la kapor badan kijing ujor ngi pulia benia ikibenta jong kajing ujor ngi pa syakiriu syampang jong ngi hakaliang kaan. Ngi syem jingmut bat katkum kata ngi ai biang ya kajubab ka jongi ulapan pau. Henry habakren syakilat petai kubor hak arpendai tarik naiwing u MLA bamarwe ke Kongres ubadeiru u chief whip kaliang persya ubak Ronnie Vilingdo ulaong baka parti kadang beteng benyamir jingmut bat kiriu syampang ya kaan na kabenta benlit mudui syaka yingka syari persya ya kani karai jong ulampang. Nginsa syem bat nginsa mudui mukot dema syaka yingka syari High Court bat ngin sapet ya kasin jam kababut haka rukam kabadai. Mentang ngidang penkre ya ka, bat letse hakini kikindat singi ngin samudui mukot dema. Namar ngidang ya merjing mat bat kiriu syampang hakikam an, bat kakenhuan hakikam an, kila let Delhi banyakendu ikiriu syampang, kibatip ha hakabayade bat nekaan kentiap seng ni anti-defection law ulaong. Ka Kongres kala mudui ya ki artili ki jing mudui, kawai kalong persya ya ki arngut ki MLA basyak suspan, kata ubat Charles Marngar Mauhati, bat ubat Gabriel Watlang Nongston, bat kawai pat persya ya Dr. Celestine Lingdo Umsning, hadian bakilalet penpenyaso syaka NPP, hakakat kendai tarik unailar baladam. Legal experts, we will take this up in the court of law, and regarding the decision of the speaker, that we will take up. File a petition in the High Court, and then we will see the next course of action accordingly. Now we are preparing it. Maybe within a few days we will file the petition because we are consulting legal experts, and our legal team has gone to Delhi to meet with these legal experts, who are very conversant with this anti-defection law.